Kongeye kubasuhuza mwe mukurikiye Kilange TV. Aka kanya rero turakabagene kugira ngo tubabwire ko tugiye kujya ducishaho amasomo y'ikoranabuhanga. Ibi ngibi bigenewe babandi bose bize networking, software, abantu bize ibijyaniranye na science muri segonderi bariko bashaka kumva ko bakomeza ku bintu bijyaniranye na computer. Aka kanya rero bahawe ikaze kuri Kilange TV, mukore subscribe kugira ngo bigende neza, mujye mubona amamenyesha yose, hanyuma ariko ari nako mukora share kugira ngo bigere no ku bandi nabo bashaka kumenya kuri ayo mahirwe. Hanyuma rero babwira ngo hari n'ikindi kiganiro kiri gukomeza kuri channel yacu cyitwa Vox Pop. Cyo ni ikiganiro twakoze chapter ya mbere iriho, ku bari kudukurikira murayisangaho ku mbuga zitandukanye, Facebook, Instagram ndetse na TikTok na YouTube naho kiriho, kugira ngo mwese mukomeze muhabwe amakuru, muhabwe update ku bijyaniranye na buri kimwe cyose kibera kuri channel yacu. Hanyuma rero mukomeze mugira ibihe byiza, mudushigikire, natwe twiteguye kubahereza ibyo mukeneye nk'abantu banyu. Mukomeze mugira ibihe byiza.